қаҳрамонҳои ниқобдорро қаблан танҳо дар киноҳо дидан мумкин буд. имрӯзҳо бошад чунин ашхоси далеру шуҷоъ ва наҷотдиҳандаи инсонҳоро дар ҳамаи гӯшаву канори олам дарёфт кардан мумкин аст. онҳо дар ҷабҳаи пеши мубориза бо душмани хавфноки ноаён коронавируси нави COVID-19 ҳаёт ва саломатии худро ба хотири наҷоти нафари дигаре ҳамарӯза зери хатар мегузоранд. Бунафша Шаҳобова ҳамшираи тибби маркази саломатии шаҳри Исфара аз зумраи чунин қаҳрамонҳост. баъзе мепурсанд ки ҳамин хони касало мерита ҳамин вирус худотон мебиёд наметарситон мегуфта мепурсанд. мо содиқ шудем дако вазифамо ба рафта ҳамаи табоботшона кардан мо дакор барои ҳамин содиқона софдилона мо мекунем мекора. бунафша пеш аз паҳншавии COVID-19 танҳо дар ҳуҷраи сабти барқии дил фаъолият дошт. алон бошад бар замми ин ба беморони мубталои илтиҳоби шушдору мегузаронад. аз беморон ба COVID-19 ташхис мегирад. дар 30 ҳафта як маротиба дар гузаргоҳи сарҳадӣ ва дар 2 ҳафта як маротиба дар маркази саломатӣ ба таври шабонарӯзӣ навбатдорӣ мекунад. ҳамин шабонагӣ дежурство мо рӯзонагӣ бо посто мерем гузаргоҳҳои сарҳадӣ ба рафта ҳамонҷанда ҳар як гузаштаги одамоя сеҳат саломат бошад мегузаронем. агар касал пайдо кармонем агар дарроб ҳамонҷанда изолятсия кара истода ба беморхона фирсонда меонем. бунафша Шаҳобова мегӯяд ки дар чанд моҳи сипарӣ шуда ба кормандони тиб дар ҷабҳаи мубориза бо COVID-19 дар бисёр мавридҳо тарсу таҳлукаи беморон монеаҳо эҷод мекарданд. аз ин хотир ба духтурон ва ҳамшираҳои тиб лозим меомад ки дар раванди табобат нахуст ба ҳайси равоншинос дар самти рафт намудани вазъи асабонияти маризон кӯшиш ба харҷ диҳанд. асосан касалое ки паники ҳамин касалӣ буданд то фаҳмондан то ваҳон фаҳмиданашона салми вазминтар мегузашт мо ба баъди ки фаҳмондем доруҳошонро гирифтан баъди ки ҳамон ҳарорати баданашон паст шудана сар кардан баъд ба боварӣ даромадем доруҳошонро гузаронидем сеҳат саломат гузарондами ваҳошона касалиҳошона бисёртар паҳн шудагишанда як рӯз ба 4-5 нафар оила мерафтем. ҳозир ба якта ё дута мешад халос. сарвари муассисаҳои кӯмаки аввалияи тиббию санитарии шаҳри Исфара Маъруфҷон Тураев мегӯяд ки дар давраи мавҷи аввали паҳншавии бемории коронавируси нави COVID-19 дар қатори кормандони хадамоти госпиталӣ ва маркази назорати давлатии санитарии эпидемиологӣ ҳайати 176 нафари табибон ва 630 нафари кормандони миёнасоҳаи тибби хадамоти кӯмаки аввалияи тиббию санитарӣ саҳми шоён гузоштанд. ин буд ки чанде пеш раиси шаҳр шахсан ба маркази саломатӣ ташриф оварда кормандони фаъолу пешқадамро бо ифтихорнома ва тӯҳфаҳои хотиравӣ сарфароз гардонид. боиси қаноатмандист ки дар ин радиф хизматҳои софдилонаву содиқонаи ҳамшираи тиб бунафша Шаҳобова низ қадршиносӣ ёфт. طبق فرمان وزارت تندرستی هر یک علاقمند باید 14 روز در کرانتینی خانگی باشد. ما در تمام میکرورایون ها 30 участке که در شهر باشد به همه ما طبیب عائلوی همشیری طب عائلوی جدا کردیم. علاقمندان یا که سرایت یافته تبابت شوندگان را ما گروه کاری مدسستری علاهیده و همشیری طب علاهیده و دکتر تشکیل داده بودیم که همون یک نفر دکتر یک نفر همشیره باید همه ها را نگاه کند تبابت تاخیر برد. شایانی گفتن است که در درون همشیرهای طب شهابова بنفشه یکی از همشیره طبی لیاقتمند برای همین گذراندن عملیاتی که در خانه حصه کلات گذرانید ما اهل کارمندان از او راضی و منتدار هستیم. бунафша мегӯяд ки ташкили хуби кор аз ҷониби кормандони шуъбаи тибби оилавии маркази саломатӣ аз бисёр ҷиҳат имкон дод ки дар давраи аввали паҳншавии бемории COVID-19 вазъи эпидемиологӣ аз таҳти назорат берун наравад. зеро маҳз кормандони шуъбаи тибби оилавӣ дар ҷабҳаи васеъ корҳои фаҳмондадиҳӣ ва паҳни иттилоъ оид ба бемориро тавассути варақаҳо ва расонаҳои хабарии маҳаллӣ хуб ба роҳ гузошта дар ҷараёни гардиши хона ба хона нафарони беморро сари вақт ошкор карданд. табобати нафарони бемори нисбатан ҳолаташон сабук ва таъмини назорати давраи карантинии онҳо низ аз ҷониби шуъбаи тибби оилавӣ ба таври бояду шояд ба роҳ монда шуд. کارگران شعبه طب عائلوی
از ماه مرد تا این جانب روزهای شنبه، یکشنبه و روزهای عید و استراحت هم وظیفه خود را اجرا کرده ایستادند. گردشی در بدر سری وقت گذرانده ایستاده است. اساساً قوه کاری ما به روانه کرده شده است به گردشی در بدر، یعنی که پرزور کردنی آن. در وقت گردشی در بدر بسیار بیماری ها را سری وقت دریافت نمودند. وقتی که بیمار را سری وقت دریافت میکنیم این کاری ما را آسان میکند، یعنی که سری وقت طبابت شروع میگردد. اکثری بیماران ما نمودی سبک این بیماری را گذراندند. این هم باشد به فایده کاری ما بود، یعنی بیماران ما حالت وزمین نشده در حالت سبک به شفایابی راه یافتند. از طرف کارمندان سری وقت منیپولیاسیون میگم، یعنی که داروواری آنها را گذرانیده شد. داروواری های رایگان دسترس نمودیم، نظارتشان را پرزور کردیم. از طرف همشیره های طبی کارهای فهماندهی، کارهای سانیتری پروفیلاکتیکی گذرانیده شده. طرز درستی استفاده نقاب، شستنی دستان، استعمال غذا، آب و تاب بدن و دیگر را توصیه داده شد. آن ماشین یاری تجلیلی که به ما جدا کرده شده بود روزانه و شبانه برای کارمندان ما برای تشریف به خانه یاری رساند، یعنی که بیماران را در جای زیست معاینه، در حالت ضرور بودن گذراندن عکس رنگینی با نظارت دکتر و با یک جایگی با دکتران برده از معاینه گذراندن و مشورت سرایت شناس را گرفته توصیه و طبابت آنها در یک جایگی گذرانیده شده ایستاده است. ҳамшираи тиб Бунавша Шаҳобова мегӯяд ки агарчи ҳар оин расонидани кӯмакро ба одамон дӯст медорад, аммо бисёр мехоҳад ки ҳарчи зудтар мушкилоти вобаста ба бемории коронавируси нави COVID-19 рафт шаваду ӯ ба реҷаи муқаррарии кории худ дар ҳуҷраи сабти барқии дил баргардад. این روزها آدمان زیاد به ما کارمندان طب مینداری میکنند، ما را قهرمان میگویند. حتی بعضیشان میگویند که تیارند دلخواه خواهش ما را اجرا کنند. از این البته ما خیلی خوشحال میشویم، اما به ما از صحت مردم تحفه قیمت‌تری نیست. فقط احترامانه خواهش میکنیم که خود و نزدیکانشان را از این بیماری احتیاط کنند. агарчи қаҳрамонҳои ниқобдор имрӯз аз саҳнаҳои кино ба муассисаҳои тиббии мо рехтаанду танҳо бо анҷоми амалҳои хайру савоб ва фидокориҳо машғуланд, аммо беҳтар мебуд онҳо аз нав ба саҳнаҳои кино бармегаштанд. барои ин бошад моро зарур аст ки худ ва наздиконамонро аз COVID-19 ҳифз намоем.